amashemerwa hamwe n'akamwenyo aha abantu b'Amasaka bijwireho izo baryanyuma abazyo bwanyuma ya koto kwikiriza umusaserodoti Reverend Father Deusdedit Sekabira okwemererwa. Ogu ayongire yashabwa okhereza miliyoni 15 za Uganda eziriho buruho okhereza yo passport ye kandi akaguma naye twara ha polisi bwanyuma y'ebiro 27 buri kwezi. Omukoti eyashitamira biro 27 okwezi okwire omusaserodoti Father Sekabira akashaba okwemererwa konko muhababi wa government taramwikirize abo kugira ngo abema byabereresere bakaba batari ha mutindo ari kugira ngo umwe omurubo akaba ari omusaserodoti kandi atini tware rya rukuhereza eri kumanywa kandi umuringo ngugumwe Honorable Sewungu nawo wabira riyomwe ombema akagira ngo no myaka turiki ohikiriro takubasa kakafada kugira ngo aze kwe reportinga kandi wa kabiri Andrew Matovu omurumuna orwo akaba ari natwazibwa nko mwana muto nawe utakwikirizwa kwemerera umuntu wena. Aba bakikiriza ahizobe ryo kubabire bahereze kutaho okucondozo kurukumara okureba omushango gwa Father Sekabira kandi omuramuzi Victoria na Kintu Katamba akikiriza kutahizobe ryanyuma abazi yo kureba ngo babe nubwo bagaruka omushango ogu. Omukasheshe kanyuma abazi omuhabe wa government Brian Kalinachi ayehindukirize koti bwama yo kugira ngo kote giteine mugishago kurura omushango ogu ngaho bukuba koti ni yemwe teka sinde kaga muhabe wayo omukote nkuru. Was is charged under section 159 of the Anti-Money Laundering Act, which gives jurisdiction to the Chief Magistrate. This court only gives jurisdiction in criminal matters after a person has been committed before it for trial under section 2 of the Criminal Indictments Act. Ogu ayongere yashobora ngo bakine obujuruzi bono barukwetenga kandi ubundi bwine n'abantu bari aheri yihanga. Umuringo ngugumwe bapurida ba Father Sekabira abarimu Alexander Rure hamwe na Sam Sechewa ebyo nababitire migere bagira ngo orbajo rukababa turwine bujuruzi ngo umwe omuntu wabona bamurekura garika kwaturwa heru. Butazi wano nako lwalero muwabi wa government nagamba nti tebanna bakweteka kuleta bujulizi ngagamba nti kooti ento ate ye ino okusoka esindike Father mu kooti ekintu kye twawakanyiza mu kooti era omulamuzi akanyiza naffe nti kooti eno yeyo okukewulira emisango egyo olw'okubeera nti babadde tebannaleeta bujulizi nga bwe yabalagira babuleeta mpaka olwaleero kooti esazeewo Father yeeyimirirwe awoze emisango gino ng'ava bweru. Bali bwe baba bakyalina obujulizi bwabwe ffe tetubagaana babuleete babutuwe tujja kubeera ready okudefendinga Father kuba ffe tumanyi nti takola ki talina musango twebaze. N'olwekyo mu byonna obunene ze sala zetusomere sapule zetusoma kuva ku makyama mwange badde asoma nze nsoma mukazi wange asoma n'ebisolo byonna mu badde bisoma esaala ente nga zikeera zisoma esaala bate omusaseredoti ali ebutaladdemu atuwa amasakala mentu. Obwabire nahwayo ensharamu y'omushango omuramuzi na Kintu ashoborere ngo koteji eyikirizibwa omuburinganiza kureba ngo abantu barete enshonga zabo kandi n'abajuruzi baretwa mu koti okugumana baherezayo obujuruzi bwabo hatariho kuteganisibwa. Atiyo omuramuzi na Kintu nko kwikiriza umusaserodoti Father Sekabirwa okwemererwa bwanyuma yo kuherezayo miliyoni 15. Wewe